Dobar dan ljudi, evo nas u našem prvoj epizodi Minecrafta u kojom ćemo vam pokazati kako da napravite automatsku farmu. Mi smo evo sada stavili stubence, pošto na kreativni mod, a vi možete saditi kad ste na preživljavanju. I sada ćemo vam pokazati kako ta farma radi. Evo samo kliknite ovdje, ona izradi stubence. Sada ćemo vam pokazati kako se ona pravi. Evo sad što vidite, uzmete ovako. Uzmete dva klipa, postavite ovako, postavite dva klipa, ovako postavite, ostavite ručku da bi mi dvojice rade ustavljene. Onda možete okolo postaviti ogradu kako god želite, ali kada igrate preživljavanje treba će vam i motika da bi radili zemlju i seme. Naravno i trenutno sam sada sa bratom Igorom, nas dvojice ćemo biti sa vama nekoliko epizoda. Da. Ja sam Igor Milanić, kao što znate što je neko moj brat Stjepan Milanić, se zaboravio da se predstavi, zašto se bunio. Evo ovako bi vam bilo da stavljate na preživljavanju, ovdje bi trebalo da stavite ovdje trebate da zemlju da bude plodnija i tako dalje. Evo sada, samo kliknete ovdje, zatim venca i ti uzmeš tako budeš ko ovaj kon. I čao ljudi, do sljedećeg.